kwine so hati haruho ntanu sompanga President Obote akagira bitino sare kare ba bantu bayombeke bita rwarere motoka rero kuyaba naza kuza bushenyo uresi kuno yayugu mu butaka bwakuka onka kandi ibitino sabiri abayine bikabe takuraiminga je na imirimo aha ground naka President Museveni ground afiriye umunonga kugereza umushije afiriyo atkurire kuya kugira ngo umwe arahaba abine abatakubireba konko gotarukubireba no wakumujwe kagari bindi naroka muhaba inochorazi takabasa kubireba tayire ci yakubasa kubireba umushije akozire abo kuba haruho nindugaha nza umurigendo rwanje yana rukungiri yana kabare yaba nikahi ndugaha emotoka yanje takwasiruho na mutunta iyo rakora kuba kujya kwashireba ati nyangwino hati ejyo tentunguka shana mbwene problem yitukugera aba mwene batanisa ubugwiga na nentu tubakutanisa ubugwiga nentunguka hati ubugwiga ni uri kugwereka konka ntunguka kuba kugera kuba kutaho facilities nkezo bata amashanyarazi bata hwenguto anso ona sofu hati wuke yahari okutapinga naro karembeka ukagira icyakutayiza so ati utaka expecting a President Museveni kweta kitehurize rero akakuhereza se nothing na Paulo najati utarukora atarya izatandukora interview no mushano mutakitasoma yagira ngo we kuyagiye kubarugire Rwanda abwa political insecurities naci ngo akagarukayo yashanga atacine nyina atacinishi n'abanyabuzara abandi bafiye kunatera akashani nareba ngo cyo kugamba n'amazina President Murungi na yamba bintu binki munonga bingana Jofure family eriyo njini ryaho mpaho wanje aho umuraharo aho umuraharo nayombekeraho aho umuraharo ubare ko mutawuna nomanya kutukuba tuyinabeshongozi batankiye kweshonguro bwirobwe konka ukashango inecho echo kozireho cerezo umuntu ondijo mani nawe kujya kukuyaye umucyarari yino mukazi umurungi munonga ayi shije mukazi umurungi yino mukazi umurungi munonga yego tarugayisa yahu atibekiri no mukazi kanga nayo mukazi umurungi uri kushitaba bunarebere uri kushitana nabo ntakarebere kandi uri kushitana n'abarije kandi abana bitkanye n'abana abana mbiri urumbanyankore umuntu tashemeye kubara abana bawe onka abana bombi abo kubanye n'abana batanu washohuizeho diguri naci Ujyo mushije yawo no ndashika nashohuize bari mu zatugenda mu mission abingana kandi oguno mushemesa mukugu abashohuize ni mureba kandi mujurira by the way umwestani Uganda ncyagambira abantu ujyo muntu omwe abatiriho musinge namunungo mu music yo kushomesa tibujyo omwe munakora music yo kushomesa kandi ukashanga no shomesa kandi utakufayo munonga kugira ngo wachita mu munonga wakora musete nyinshi so no bujyo mushija uri kunda kuhereza kandi abo yambira abo shomise bamwe barigirema abantu bamaya echemeza ukachikorera mu studio chemeza nkachikorera ari studio ne ha bagete ha konka a producer nabamweta Deus Kabagambe Deus saha hari ya musavia konka noreba tinkushira kwata mazina ga studio tinkushira kwata ga bakamabara bageta sure tunes ya no yatire chemeza akachisanura then na neche tumwesije akachitera buzima akachitera ejashongoro kandi nyina hona producer wanje ndijo nabamweta Morisi Sengoba Morisa aha mpaha ndwatsina abo ba producer banje konko wabanze kunterera ikibari nabamweta Junior Klein kandi Junior yes Junior Klein ningana chinakundaho no basa kwata muntu Junior nwe atire kibari yes Sariuti Junior ku Junior ni mbanyamunoga akamukorera hona nayo barau benti akanterera hiceshongoro tefundurwa rukundo tefundurwa imitima tefundurwa nako kabonire abantu ni then JK yarakutera iriho JK yes
JK akantereraho JK is one of my producers noreba nyowe kugira ngo ushimiye kuza mu studio yemwe ugashangu niyo Alpha and Omega nobo ine ku nimba at least nabwo n'ikindi esente ushimiye kuzubaganisiza abantu abantu bona bakagira ko babo yes ajyashongora igana kinana note ko kubo ine meche shongora kimwe echo kweshongora ninga ochura nka radio ningo kahora wachikunda niche shongora cyo kurango mu chikundo mu gishongoro byawe ati unguza kushitama kuza kukorekesha shongoro nimba nyina hindukira mbwe no burungi bw'ikeshongoro no bibwacu tingwini iwe to inecho akubonye we ninyikorekesha shongoro nkitambuka mu public rero bw'ikibasharamu icyeco ekeshongoro kibakweraho rukundo ababahagize munonga kusinga nojyamwe n'iki umbyeshongoro byanje byona haruho icyabantu batarakunze egari nogeshongora hariya uri abantu bimuka bagira amani kandi ugiye shongora handi urebe itagira amani ukigira uti hata nayishongora tefundurwa ugiye shongora hariya uri cyagira amani kandi ugiye so ngwene byo shongora baransinga bijoneza yes noreba nkibonera ukurgira mu mbere rukubereho n'abantu abo rukeshongora so hati cyeshongoro kubonera ko cyeshongoro kono kurgira umbantu unkanye wahabwanje ibyishongoro byanje byona nibyona no gukunda kandi nito nibishemeza n'abantu bona nibabo abo kuba buri cyeshongoro kine message yacu na no mbwire bwacu n'abantu bacu aho kuba abantu message ukareba we bari kweshongora kandi we bari no kwandika ibyishongoro birungi bingana wabiromwe shongozwa mani wazizina time yawe iyo kubari free no kimara no gukora ki ubiro ko kubotari busy manyahati ibyo kugira ngo no free bituburu hati after for your information ibyo shongora byanje niyo mbikora nyico ndetse ubwo kwabiri washireba ahasigara nimba ndi kurunda content yo kushomesa abana university kugira ngo nyene free time ngwe ryaho manyeki ya no we n'ikindi ati nyene bingi byo gukora nyene free time yo kuzaho nyene bingi byo gukora ni mu nte zanje indoke zanje anyway ikine bingi ntongera kugira ngo ruhanga yongere kwiyambara nabwe aho wakire tabi ako western imbaga eyamani wota desire bingana so konka price zawe bakajya ngo nisera mu konka twajya ngo niyo brand mwese tu umuntu yakwa miliyoni 3 maze muchikoreri yes akoreri manya abantu baremwe kumenya ngo akarunje nkagura kandi cyo rukunda nikikunagisa icyo kwisi so ngwenu nabwo n'ikindi ningira ngo abantu abukira kurebye shongoro byanje naro kucera ku pasente zabo ko shongoro mikoro yabo nyo nimbebaza abo kubabe inahibanyihire kandi binahibambikize abantu babona imbakunda munonga na munonga umucyakezi umumagenyi politicians nangwa na president Museveni bankwatiro bakireba ta president yore munonga president kandi mazima kire cyashongoro ko wacandikire ayo bari kumanya akubo katama magazine mingi Uganda n'ekikunda akaro natukikwate nabwe ukagamba mu Rwambara urada kunda binga kuba Rwambara niyo nza uri umunyarwanda mu district agency njanti bingana yatumanya ya so azo ko hari abahagizi bawo bamani aza MP wanyu Julius mwene Karuhanga ubwo ni mwana wanje nkamushomesa umurahoro kachahosha akuba nkashomesa na nyina nanisha kandi ashomesa mba high school atugu nkamushomesa kandi ubwo wa Rwampara igitu yakunu ya akochi nako mwana wanje munonga were kaza ogwe Julius ninka brother wanje abo kuba ninye twinzo twamutiro mu parliament niye nabenja social media kutambuza nkamushomesa wona nabanyanya kamushomesaje munonga Julius no muntu uri hambo kandi just skills wa muhire Julius wano tureba numano cyako followinga cya wawe akakushomesaje akuba oyine mico mirugi he's very good no wambwenu echo kandi character akagikoresa nje yamureza
kashete more nkora birungi ibizumuru yes ukakunda music kugaruze henyuma tukuhendera kuba ntuje gumana tukubona ukakunda music ukanokunda music yuha ombwirobwe nko bwa 90s manya nkacesho muri cyo wabirozina arho ndetse wabirohure ntabwo ibyo kuzana tinda bigire mu nonga ko hanka kurikisha ngo cha Jim Reeves across the bridge werekesha uri cyo kuna bintu kurra wa really naho kankunda music ya Lucky Dube kuyo kugira ngo mbwenu style ya Lucky Dube tinda kigire mu nonga konkanke ngo ntandikire aha yanjye ya LC1 iyi kinyankore narishe abe abinyene bagita kadonguka mu yinya baiza naka nkaura norato ine music nyingi nkaura na type ndijo na urona type page tayi abintu washasire muko dukanyishongore type page ya music ejeri kugendeti yes abantu of course tabakakunda one type of music or style ninte ko ketarindirana nabo in another style so toka wasubya ngo to kwata mahoro gawo kagabika mu kibo cyo kugakwatka kandi ejo style kadongo kamwe ya runyankore ntekateka niwe ngo wagiresire yes kandi bingana we bari mununga kutura rayi necho ya mukama akuba arabeshongozi binja batankiro gwire bwanyuka nkabaje musiganafa konko shanga umweshongozi mambe music yagiteraje konka wotine ruhanga hato shanga wateganisiba magwa ga kuteganisa very true mozi numuganira na hati ninga nkejya kuri umukashika mwajoti we nora aroka kampere kujeta hati twaba mani na bari baba mani so deka tusigara dutera nyuna muhozi hey nahitora ekina nabinji tuba kutansa nyuna muhozi noshana music yitu tuba kugitansa hati orukundeba atombariya of course nanyanjanti yes kandi gwenje uwambugana ati kibari na watego kahuraje music yoriya nahuriramu amaraka gawe backup so ito tukaguma turba hamwe bajya turya waburuzi bengi kuko crashinga kwetengeza tubirekera bakubikunda tugumize sabi ngara Jeffrey yes ubare munonga kuta time yawe kandi ujaguma kutayira na munonga imwe abature mutubuza bingana Jeffrey abakurebera heru abahagize bonane bakukunda abantu bindi kama simu itwe tukushabira umugisha gugumwe kugira ngo ezo zake dizo tukureba bwinjire zibeza abashuzi na nabeshongozi bazigire kandi obwiro bwinji muze yataho stamp no shimwe kumaza kandi manya nabwo n'ikindi abantu ko bari no batwera nanimba shabangu bagumize mu batwera turike bari cyo kutubandika hano mahara hawa mwabukwe kutubandika ati umuntu naza kampara yayo mweshongozi ama miliyoni 5 zinga hiyo koko ati we ayenda ngo akwe miliyoni 1 nare mtwara 5 narabi ati nobo wayombe ko nani shabangu kandi hari kucamura abantu bakunda na nogo waha abo kubana ebyakugamba babiguriye wakireba konka atano orabamwe najya batuzara mu ba umusore to say that konka orabantu nabazina konka message y'omu popo poropopo ausha asha usanga abantu bari bazina konka hati popo poropopo takumanya so konka nani shabangu mutuhagire na radio zitu zongere na radio zitu namunonga yes abantu yimwe bari mu media echo ntire n'ikigambira munonga actually no shanga program y'iri nyankore unkoza kushanga harimwe nka 80% music niyo yes tukwendera program kandi nabagambira ngo twatayisa umweshongozi wa mani muture mureba stage nazi cyamura no mweshongozi kushanga no cya bingana oyine kitoncho kimwe no cyamura stage otecyangire munongo tazinire message yonkara abija nibere tabandi barura kashibanya hati atkunanye ne message yo kubahereza nicyetenga nzine hatukuza kuzana message ngishisha ngizambaza nazo mukuzana amanyabiha ibi tukwetengeza none omushomesa kubora hari yaruba onoshomesa nkimanyisa ngo kikwetenga kuzana unless one demonstrating nashi urko gisi kigambo dancing so what message yiko banyene hari ya nani nyishongura
nicyetenga kuzina nka okay arayichi kwizara ukazira nanye mukacha kagera muka kahurra nabaje yes but anyway konka abo yine music yo kuzina nabo bagiye abine yo kutagura so ni babine yisu nabo baro so mbona nyowe ecyo kuzina nabo yaba ninjya kirampangirwa akubanyona na yaza dance ziha mugaraganye waza kubara dance zina zindi zikurengina umbabaga god yes so abazire bawo watigira ngo bakatwago hakuzire wamazire kushoma nini ati tata akafa 2014 ijijo mawe yafa 2019 nijwa hana za nabo shendekereza je mumustimisa cyane so bakakushomesa nabashabira je bakanshomesa bankorera byo ne bene bakora nk'abazire nanyubwira kubwashyire ntagarka had to give back naba yarwara namuragurisa nafayo and in fact tinkwamya ngo yino muzire wanje yeno ezo nembabazi so tukwenderana niwe bingana oyine yonka kahabura kwaronda kabeshongozi bita ka muheru yes mwena beshongozi nimba habura mureke kuzomu omukweshongora mwine ambitions yahigura munonga kandi nekindi nimba habura deka kutera ikishongoro kimwe kikaba hiti oketwara nkasirebo meaning waza kureba meaning y'ikigambo serebo bide waza kucishomage ngira ababishongoza umugene no mu kironde ukashanga bingi takabire baserebo konkana nimba shabangu tutemwa mani to respecting the music industry tugitemwe ubwenge kandi tushabe munonga rohanga twasi tuye umwetunguru no matu ryo mu ejejo ni ministry ya birebemberwa stane uba bingira umwiguru so atuzo muri yecho oshanga twayinerekinga omuzumu gwa stane kwetungura actually cyo kwetungura tinki cyagera abeshonguzana nimba shaba ngumuzego nashi twa wakubayine mu icyo kwetungura abakirekire ayicureze kandi akore namani tureke kugayisa music industry umujware umigambire umirebekere umigendere umirire turebe ngo turyo mu kintu cyo kwisaranga kitse twereza kapera ka tumwesije tendere program yi fashati ya kapera na beshongorere mukate beshongorere mukace barebe ngo nuwo gubinga no twatayise muntu nabasa kujya ati abankore baturetera umuntu utari tumwesije wakakimanya ngwebye bikoze ngo mukama akayiha mu kimwe cy'ikumi cya sentezo atyo yasima ho mukama oje mweshongoza bingana mware munonga abantu batureba kandi ogu nibinga Chakija ya mutwara urwa mukaishe uyashikira hari mukaishe omwiruma gwatimba mukaisha yamubere kikemu yamubere umwinazi ebiga twagempe nemigere tumwesije yamera ikamukuba bambeta kumanya nakuyo mwana we ekeyo munakutetse yona stane no murufa ikamukubishe tumwesije yeitwa butandu yabefuzi yo yenyini etini ifona ruguru tumwesije yamara umutaye nakuya musingiza tumwesije yaguza amakara abashiki basheka yavugaho boda boda basheka bacenkemuka nakuya mwegesa gukora abagereze basheka abatazimanya bazotse nago ngune bizimba banyuma y'imyaka 5 nyine kafire akihishe nto wabana kubagana sitaka entoke nente nebinde by'umugenzi yatigireho urumwana nefakazi batungewe migabo ecyabeyireho mu kubagana reka mbagambire abana bogonya mukaze bakaherwa bingi abahebe banje birungi ebirikwe simisa tumwesije bamuhahabi ingure kizarwa
bakamuhahine bibare gahango byorukiri nakarututsi tekuzaho nahabusogwengwa amazimane paramate shihari neihano bamanyage ngo tumwese igihe takitamutoye guru tumwese ijyo gwagera bona taruka mu kanisa tumwese igihe avumiriya nena kuyagemera nena kuyajoreka mukama aguma mu meisho ge ruhanga yamurigirayo gwa nyuma y'umwaka gumwe kuyabeira ryahakanisa agireyo gushaba areba heja abacayina abakozi b'embuto nibaronda tumwese igihe mukama we barebiriya bakamuha mu miliyoni rushanju tumwese igihe